Dwi'n di dod I ddechrau gwaith. I need to start work. Wyt ti'n hapus I ateb y ffôn? Hapus. Dwi'n hapus. Ti eisiau rhoi enghraifft I ni? Ie, ni'n ateb y ffôn. Hello, Tacsis Home James. Hello, Tacsis Home James. Ie, a bydden nhw'n gofyn I bwco tacsi. Tacsi o ble. Da iawn. A wedyn, I ble chi mynd? I ble chi mynd, where are you going? Ie, a and wedyn... then faint o gloch. Faint o gloch, pwy amser maen nhw moyn y tacsi. Wel, well ni aros i'r ffôn canu. Okay. Hello, Taxi Home James. Taxi o ble? Clwb rygbi yn Cymraeg. Clwb rugby on Cymraeg. The Cymraeg Rugby Club. Yes. Well done. Alla gael tacsi o Fix IT yn Arberth I sgwar Cymraeg. Faint o gloch. As soon as possible, please. Wow, I'm fluent. O pwll nofio Aberteifi os gwelwch fa. Ble di mynd? I plwmp. I plwmp. Ble di mynd? Nôl I bonca, os gwelwch hwnna. Nôl I bonca? Nôl I bonca? Faint o gloch? Am hanner awr wedi 3 os gwelwch fa. Harry nawr. Hanner awr. Hanner awr. Hanner awr. Hanner awr. Wedi 3. Wedi 3. Oh, 3:30. Yeah. Diolch yn fawr. Prynhawn dad, diolch. So, joc nesa yw trosglwyddo na dros y radio. Radio. Ni. Jayde Roy. Dewch mewn. Taxi Club Rugby Cymraeg. 4 o bobl. A'n mynd I blomp. Dwi'n blomp. I boncas 1 o'r gloch, I fe? Perffaith. Diolch.